Honourable Speaker, I was making a statement that in this calling attention, it is specifically written, the bill seeks to protect land of Goans, especially those lying vacant and abandoned and are at risk from illegal encroachments, fraudulent transfers and land grabbers. First thing I want to point out that in the statement objects and reasons, in your preamble to the Act, it specifically mentioned that this is a bill for taking over charge, management, administration, supervision, custody and disposal of property vested in the state of Goa qua ultima heres, which means as the last heir under Article 296 of the Constitution of India, by escheat or lapse or as a bona vacancia and for matters connected therewith. Now, I want to draw the attention of Honourable Speaker of the House. Please look at Section 9 of this Act. Once this property becomes property of the government, Section 9 provides, the escheat shall be disposed of in such manner as may be prescribed. Whenever there is a property which belongs to the government, it needs to be auctioned. It cannot be given in any manner. In Speaker, sir, we bill pass करपा उभे राहू ना. आम्ही pass करपा उभे राहू ना ते calling attention त्याचे discussion करपा खातीर. No, I have to explain my stand. Clear करपा खातीर आलेला. Speaker सर हांव सांगता. आम्ही आतापर्यंत SIT land grabच्या under 22 cases registered झाल्ली आसा. आणि जवळपास तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार हांव टोटल त्याचो सगळो डेटा जो आहा पळय दिता. हाज्या पयलींच्या सरकारांनी कित्याक काय करूं ना. स्पीकर सर, लोकांचे ज्यो प्रॉपर्टी पडलेल्या लोक जे फॉरेन कंट्रीन आसात तेजे प्रॉपर्टी हांगासर ग्रॅब केल्या आणि माझ्या सरकारान स्पीकर सर म्हाका सांगता आसतना दिसता हांव त्याला सांगता केसीस एट प्रेझेंट इट इज विथ द इन्व्हेस्टिगेटिंग बाय द SIT 30 आसा, FIR ट्रान्सफर टू द पुलीस स्टेशन 8 आसा, चार्ज शीटेड फाइल बाय द ऑनरेबल हायकोर्ट 12 आसा, FIR कॉस्ट बाय द हायकोर्ट 3 जाल्यो, फायनल रिपोर्ट टू द हायकोर्ट 2. इट इज एन अक्यूज्ड पर्सन अरेस्टेड टिल डेट इज 41, total arrest paid is 75, total government servant arrested is 6. Department of the Archives and Archaeology इतले 3 आसात, रजिस्ट्रार ऑफ द सब रजिस्ट्रार काणकोण एकटो, मामलेदार ऑफिस बार्देस 2 जाण. ओके, ते नावाय बी म्हणजे जेका अरेस्ट केली 13 फावटी एकट्याक अरेस्ट केला. हो मोहम्मद सोहेल म्हणून त्याचे नाव पब्लिकार आसा. ओके, ह्या सगळ्या जाणांक दिता. आम्ही निव्वळ आसा, आमचे इंटेंशन क्लियर आसा आणि दिस इज नॉट अ बिल डिस्कशन. आम्ही हे जे कॉलिंग अटेन्शन हाडला, सरकाराच्या बिलाच्या नावाच्या सकयल सरकाराची बदनामी आम्ही खपून घेवचे ना. ताका जर चॅलेंज करपाचे आसत जाल्यार लेट हिम चॅलेंज द बिल इन द कोर्ट. माझ्या सरळ You cannot cut short the discussion after you make allegations. This is completely wrong. This is completely wrong. I have the right to reply. Why can't he reply? Why can I not reply? You say what you want after that. Why should the Chief Minister be wanting? Why getting scared? Why is the government getting scared? त्या बिलाचे Are they feeling embarrassed? I just told him I said something wrong. We are specific something. स्पीकर सर, त्या बिलाचे reply in clarify. This is completely wrong. Chief Minister wants to run away from this. Yes, it is. Charge is made against me. Calling attention. Calling I inshallah abandoned property will look it. आजपासून answer now. You answer this, I will sit down. What is abandoned property? The Act has no definition. There is nothing which is what is abandoned property. How do you just keep on making statements? ज्याचे कोणी क्लेम करूंक ना ती नो मॅन लँड म्हणजे अबंडन प्रॉपर्टी. स्पीकर सर, हे झाले सुद्धा असत जाल्यार 10 महिन्याचो 10 वर्साचो पिरियड दवरल्या. इवन इज शोविंग You show me in the Act. स्पीकर सर, हांका लोकांनी प्रॉपर्टी घालल्यार जाता. ह्यो ज्यो इतक्यो केसीस जाल्या त्यो जाल्यार जाता आणि सरकारान बिल हाडी जाल्यार सरकार प्रॉपर्टी घेवपाक सुद्धा जाता. स्पीकर सर, The land is being taken over the government. To lock up for a जमीन. You are taking over the land. 2000 सालापर्यंत their cases. Fight your rights. कायदो आसा आणि कायदो ना म्हणून कायद्याचो आधार घेऊन I ask a question. Abandoned property. What is abandoned property? abandoned property च्या नावाच्या सगळ्या केसी हायकोर्टात झगडतात. म्हाका खबर आसा आणि डॉक्युमेंट किती लायता ते. Whether to go to High Court or not is our prerogative. You don't have to give advice to us. तितून वचना. हांव विचारता, इतक्यो केसीस जायसर खंय आशिल्ले तर इतक्यो केसीस कित्याक करच्यो पडल्यो? SIT लँड ग्रॅब फॉर्म केल्या उपरांत म्हणजे त्यांच्यानी जो रिपोर्ट दिला त्याच्या आधारावर
director पडून आहात हिंगा. Identifying lands and they are giving the lands. Amladar and deputy directors are involved in this racket. Speaker, I am not finished. I खबर करना. This is a tactic to interrupt. You will not allow me to speak. Shri Vijay Sardesai. I will tell the honorable speaker. Speaker sir. Shri Vijay Sardesai. That property identify करून केला. सर्वे केला म्हणून किती म्हणता? स्पीकर सर त्यांनी तो व्हिडिओ विड्रॉ करून विड्रॉ Misleading the complete documentation is wrong. Vijay Sardesai. You can't make statements like this. I am no first order. He's interrupting. You all log Goikar's land and the Speaker, 2 minutes. Yes. Don't talk about Kota. I just speak for 2 minutes. Then let them say what they want. Don't interrupt me for 2 minutes. Only 2 minutes. इतले टाकल्या उलयले of the house regards the change in the name by any person. सदस्य बसून घ्या सगळे. सगळे बसून घ्या. सगळे बसून घ्या. जी दारुलकर बसून घ्या सगळे. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी भाषा सोयऱ्याच्या घर झालेला व्हिडिओ स्पीकर सर म्हाका विचारलो व्हिडिओ विड्रॉ करचेलो तेणी पयलीं तू पळोवंक ना तू व्हिडिओ सगळ्यांनी बसून घ्या. Other part what he says has to be corrected. तो जंगल भेटते. जर घातल्या तर आम्ही क्लिअर झाला बसून घ्या सगळे. गोष्ट त्याला परत जायला पण उदकाचे बिल फारीक कर हे सगळं आम्ही करत किती झालं सगळं चुकीचं झालं पण तो चुकीचा शब्द जो असा तो त्याला सगळं विड्रॉ करतो चुकीच्या गोष्टी झाल्या सर दुसरं उलयतना तुम्ही कशे म्हाका उलय बंद करून हांवें उलोवप न्ही काय नुस्त्याचो तुझे ना तेक पयलीं तेगे काबार कोत्यो खबर 2 मिनटां तेगे काबार कोता व्हिडिओ पळयला स्पीकर सर व्हिडिओ पळय हा व्हिडिओचे तो उलयता आनी विड्रॉ करप कितें तें तूं डिसायड कर. I can't withdraw video. That's my fundamental right. Yes. I have right to speak. I can right to comment. Who can say हांवें पळोवंक ना पण जर सगळ्यांचे ताका जर आसत जर ऑप्शन आसत तर तो विड्रॉ करपाक विड्रॉ करपाक मेळटा विड्रॉ करपाक I cannot withdraw my video. No. Can't demand that I should withdraw.
स्पीकर सर अरे, मागीर अरे, टॉपिक आज- आज आमी सर 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 हांव एडवोकेट After SIT, you get a property in your name. एडवोकेट You got property there. When it becomes abandoned property, तो ते property गेले. स्पीकर सर विजय सरदेसाई समोर उद्या स्पीकर सर अरे उलयता मरे उलोवंक बसून घेत आज सीएम सारको ह्या फॉर्माना सारको तापाड जाला सुशेगाद घे सुशांत घेता आता स्पीकर सर म्हजो एक सादो प्रश्न आहा मंत्र्याक आता हे बिल इतले ताकतिकेन हाडले आमी तेन्ना कितें म्हणिल्लें हांवें म्हणिल्लें आनी कालुसांनी म्हणिल्लें की आमकां अशें दिसता जे ताकतिकेन तुमी करतात त्या भशेन सरकार हो लँड ग्रॅबर जातलो काय कितें हो आमी प्रश्न असेंब्लीन म्हणिल्लो हांगा आणि त्यांना कोणेच आमकां गेट आउट म्हणून ना और ते एक्सपंज कर म्हणून ना हे पयले स्पीकर सर तेन्ना बिलाचेर डिस्कशन उलोवंक काय नाका तेन्ना बिलाचेर डिस्कशन सुरू आशिल्लें उलोवंक काय नाका पण आतां उलयता मरे. बिलाचेर उलयत न्हू तो बिलाचेर उलोवं नाका आता I said what I spoke in the assembly. 8/2024 बिल हाडले आता एक you so affected? फुडल्या महिन्यात जातले स्पीकर सर कितली घरां सरकारान So agitated. Why very स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर मंत्र्याक म्हजो एक प्रश्न आहा की इतल्या ताकतिकेन हे बिल जे पास केले 2024 आज आमी एक वर्ष नंतर आहा कितल्यो केसी तुवें आयडेंटिफाय केल्या स्पीकर सर एक मिनिट हांव लिस्ट दिता मरे अरे रिलेटेड मरे तू कसो उलयता ताणें उलोवप तें अरे ताणें हाडिल्लें केसी ज्यो आसा पळय न्हू एसआयटीन केसी सगळ्यो एसआयटी लँड ग्रॅब फॉर्म केल्या उपरांत रजिस्टर्ड केल्या ताज्या कितले अशें तुमी धरल्या अबँडन प्रॉपर्टी कितल्यो आहाय आतां वयतल्यो तू 60 केसेस म्हणला तुवें 60 केसेस म्हणल्यार तुका लिस्ट आशिल्लें पयलें या There are cases under SIT where Honorable Chief Minister has just mentioned. yeah. Now, as far as this act is concerned, we have not basically started any this thing itself. we had formed the code We are No, we have so we have you just formed have not done anything yeah, under the so Yes, sir. what Yes, sir. no, our objection our objection is very see our objection to that लिस्ट दवरता लिस्ट दवरता ह्यो सगळ्यो कोर्टाक वचपाक Honorable member, our objection to this video is very simple. See, गव्हर्नमेंट आयडेंटिफाय केल्यो त्यो विचारता आमी काय आयडेंटिफाय करून झाले तो एसआयटी no, no, एक साइड सीएम म्हणटा 60 केसेस आयडेंटिफाय केला आमच्या ते objection जाऊन ऑपरेशन म्हणटा काय केलं ना म्हण you have watched the video. What does the video say? Yes, sir. There is one fellow who explained that there are around 60 cases. Like not even one basically case has been come to under light. the act you have not identified because under the rules you have to proceed. I Yes, agree sir. with you. Yeah. But Chief Minister already made a statement that No, 60 but cases Dotar- have been done. But Dotar, what happened when It an will be elected done under the representative, procedure. I don't when say an no. elected representative goes and makes a wider statement Answer me saying only that one- this is going to answer me happen, only one you are question. creating, this is I more agree, of a fear I agree. mongering among the public. Answer now. me only one question. Because Once it is declared त्याला कितें खबर आहा Once- वन कॉलिंग अटेन्शन हाडला ताजेर तेका त्या हेजेर न्ही तेणी कॉलिंग अटेन्शन हाडला सरकाराची बदनामी करपाक पळय न्ही तेणी फाटी घेवपाचें abandoned ते property. फाटी घेवपाचें Does it come back to the owner? Does it come back to the owner? Yes, sir. कालू सरेदा बसून घ्या तो जे हाडला पळय कालू न्हू, सरेदा बसून घ्या हांव उलयतालो न्हू, काबार जाल ना विजय सरदेसाई फायर मारून गेले आणि म्हाका सोडलो अशें करून they fired a shot on me and gone away in Kamaru not fired a shot on me my name was taken the video बोलला जर गोंयच्या सरकारान हाडलेल्या बिलाचेर अशा पद्धती बदनामीकारक भाशण हे करूच शकना ना ना तेका कितें one करपाचें small आसा question जाल्यार तो लिगली वयतलो one small नेक्स्ट question विरेश बोरकर नेक्स्ट कॉलिंग अटेन्शन आता nobody is getting legally also कॉलिंग अटेन्शन नेक्स्ट कॉलिंग अटेन्शन श्री विरेश बोरकर एल्टन डिकोस्टा श्री विजय सरदेसाई